Kokrishala IPFT Gonda Tisha Division Committee ni Luwaji Zakma by Kalajaka Kaisa Panda o Panda one Dalbital Bodol Yakare 31 family ni 89 voters from Ka IPFT Bodol Nibana Yapari Bonglam Soga Naharka IPFT Bodol ni Adong Rock. Abaikino Arshlo Hatima Thabazaro IPFT Gonda Tisha Division Committee ni Luwaji Zakma by Dalbital Bodol Yakare 31 family ni 89 voters from Ka IPFT Bodol Nibana Yapari Bonglam Soga Naharka. Joran Basit Tripura, President Gonda Tisha Division Committee, Prem Shadun Tripura, Assistant General Secretary, IPFT Central Committee ni Adong. Belaina Hambai, Tini 22 तारिख June 2025 রবিবার নিশাল Belaina Khaksango, Tini Hatimatha, Totamayung Bokrok, Hati Bar, Ozagasini Party IPFT Nongui, Kaisa Tini joining, Eva, Tini Process Soba. Os Hobago, Sung Tini joining Manka, Ekotris Poribarni, Ununoboi Butar, Tini Bibino Dalbidal. Yakare, party yakare, chini IPFT da borogo join khaibeka. Abone bagai, sung brogno khabai khubai lamsobo. Chini loge tungo chini party ni division ni president, boromgrang Basi Tripura, ebong chini advisory committee ni chairman, boromgrang Uttom Kumar Tripura, ebong IWF tini, ebong o elaka ni chini tinta ponchai, dini Koilang Singh, Rotonogor, ebong dini Dolopoti Bishi ni jara chini Tangpun Tipang, boni Chaitom Mumbai no, tini 31 poribar ni 89 Butar chini dolo samilungka sembrono khabai khumbai lamsogo ebong division ni ongoi sembrono hambai aparo chini protekbar chini dolo takbo joining ni bagai choli tongo chaitogoi tongo miabo chini Ramnagar Kalajari joining ongkha chini Hatimatha ongkha aboni bagai buskango chini joining tongo engai raima bilio jong buskango je phanui busanani bagai haina hai 2018 go je babe jong tini oro ekok babe Tini IPFT joy lag mane haike buskango chini target ADC ebong chini Bidhan Sabha sung target khlaino samung khlaitung. Bureau Report chini Khorang.